Kajing puli naga kitab Exodus. Hakito kisngi Moses ula ap ya kakan hun lang berot jong tau kurim jong u Jethro uleng do ka Midian. Bat ula ya lam ya kakan hun lang berot jong u syakadong sep ngi jong kari kenja. Bat ula poi syahorep ulum jong belai. Tiu angel utrai ula pau hau hakatlay ding na pedeng uway uding sanyum. Bat ula pej bat hakmi uding sanyum umeding henrei ing satya. Tiu Moses ula ong ngan lech syatay ban pej ya kat kane kajing yo i kabakraw balay ken uding sanyum ing satya. Haba utray ulyo i ba upay syata ban wan jengo ublay ula khot yu u na uding sanyum Moses te ula the ngadon hang ni te ula ong wat wan syajan to loit no yaki juti jengpi nagi kijat jengpi nabaka jaka hagawa piyeng kalong kakendeu kabakhoi te ula ong ngalong ublay jenguk pa jengpi ublay jeng Abraham ublay jeng Ishak bat ublay jeng Jacob Moses ula tap yala kakmat namarba ula ting ban pej ya ublay hang tau try ula ong ngalio i ya ka jing jenjar jeng ki beriu jonga ki badon ha Egypt bat ngalio sngew ya ka jing leniar jeng ki nagadau ki sorkar ki baban ben ya ki ngatip ya ka jing lanot jeng ki bat ngalawan hier ban pelaj no yaki nagakti kinong Egypt bat ban yalam no yaki nagata kari syakari kababha bat kabayar kari kabatoy dakadot bat kangap ti Moses ula ong haublay ladanga lecha kipat Israel bat ngayat ho yaki ublay jong kikpa temen jong pi ula pha yanga syapi bat ladakin keli yanga kay kakerteng jong u kumno ngan ong yaki ublay ula ong hau Moses ngalong nangta ula penbot tu ong kumni hakipat Israel ngalong ula pha yanga syapi ublay ula ong ro hau Moses to ong kumni hakipat Israel utray ublay jong kikpa temen jong pi ublay jong Abraham ublay jong Ishak bat ublay jong Jacob ula pha yanga syapi kani kalong kakerting jonga junom bat kumni day ban kan mau yanga hakipateng benriu baro kaktin jong utray kajing pule na kasithi benengkong Paulus bakho chigi Kristana korin ngakwa bapintip ko para pagikpa temen jong pi kilalong baro hapo ulo bat baro kiliyay ling ba kaduryo bat ya baro lapen baptis ha Moses ha ulo bat ha kaduryo bat baro kilebam ya kajo kajin bam bakenjaman sim bat baro kiladi ya kajo kajin di bakenjaman sim naba kiladi na umaw siyang ubakenjaman sim ubalabot yaki maruta umaw siyang ulong kris wala kata ya bon ba anaki ublay umsyam las ngobha namar lapan kanlon yap yaki hari kenja kini ki ay kilong kijing maham na kabenta jongi ban kwa ay kabasni kumba kilakwa lemni banyak knyum kumba don na ki balayale bala penyap yaki daw angel nong penjot ki ay balajia ki long kum kanuksa Henry la tho yaki ban ay jing hikay yangi ki ba im ha kajuk ka bakhado namar kata uta ubatharay bu uyang tu unda husiar yo ukulon kaktin jong utray kajing puli naga gospel katkum ulukas hakata kapor don ki breu ke beliat ho ha ujisu syapang kinong Galilea
kiba Pilatus ulak lek lang yakas nam jongki bat ki jengknya jongki te ulo jubab yaki hato pitharai bakine kinong Galilea kilong kinong pop kiba khamsneu ban yabaro ki weipat kinong Galilea namarba kila ngat jenjar kumni ngaong hapi Henry lemda pikela ka bamut pi baro pin yap kumju lane kito ki khat prangut ki bala yap haba ka kut hasilom kala khlem halor jongki hato pitharai bakila long kinong le baman ki ba khamsneu ban yabaro ki weipat ha Jerusalem ngaong hapi Henry lemda pikela ka bamut pi baro pin yap kumjo te ula keren haki kane ka parshi uwei ubreu ula thung ya udeng dembur haka bri so wanjung u badula wan wat so ha u Henry shem kumta ula ong ha unong sumar bri so wan hapej lais nem kenti ngalawan wat so ha uni udeng dembur bat ngamshem satya to ketno ya u deng dembur bat ngamshem satya to ketno ya u balai udai ban plek no ya ka kendau Henry ula pai kitin unmat sa ko kenrat sakane shisen ngan pu saudong jong u bat ngan ai sbo lada usai so hakas nem banwan niuma lem kumta pin saket no yu ka gospel jong trai